fáil sa chluthe agus an dá ar an fiochant anmha go dtí seo ins na cluiche ceathrú canis. Well, dá bhrísin anyway. Gan éon bhail fioch míad ar dúisir na fórna, a tasnú le fórn Cill Dara. So ar fórn Cill Dara, Cormac Barker sa chúl, ó sa chóirsúd Ryan Burke, Elliot Byrne agus Fiann Tully agus Elliot Byrne is a captain Cill Dara agus captain na fórna Naomh. Sa lína lechúil ha Harry O'Neill, Jack McKevitt agus Fiann O'Gillan agus bim desúla Carnratha ón dá fear ar an Clíháin an son. Chamála sin an son, Lorna Páirc, Shane Farrell, Pelador Anna Vags, Besha Siúd Anna Vrausoch an Naomh bim desúl, agus David Siúd ha Conor Lonergan. Hús na tosa an son, ha Charlie Litton, Dara Swords agus Joe Ledwidge agus bim desúl len Carnratha ó son chomá, agus ach an son is stig ha Adam Fanning, ha Cian Grimes agus Oisin O'Sullivan agus an dá fear sa chuinge Anna Vrausoch leis chomá agus bim desúla asúla taispánta sí má ó gachange dómh son in Naomh. Fioch míad níos ar fórn Uíbh Fhailí, David Duncan sa chúl. Ósa chóir siúd, Diarmuid Finneran, Tom Hyland agus Ciarán Conroy. Tom Hyland sa seasáir Peile agus nimar se anmha an Tráchtaireacht a going a Cail Ventáin. David Dempsey, Cathal Ryan an son i Lárna an chosanta agus Geordie O'Mara taobh le siúd. Agus thuas an son Lorna Páirc ha John Furlong agus John Furlong ha ahar mar bhanistóir an léon Naomh ar banistóir na fórna Ken Furlong se ahar agus Besha súla taispántas má óna bhac agus ó gachange. Harry Plunkett taobh le siúd, Bert Anna Vrausoch Lorna Páirc, thuas an tosa an son ha Marcus Dalton, Alex Egan agus Páirc Robbins ach an príomh countúirta haig Uíbh Fhailí ná an lína lán thosaíthe cos an Jamie Geinig fear Anna Bhair le sin, Keith O'Neill, Pelador agus Anna Bhair an Catóg agus chomá an son captain na fórna stig sa chuinge, Cormac Egan agus imríonn sé siúd a máint chomá le fórn Uíbh Fhailí agus bim desúl le taispánta sí mór, uig siúd agus ó gachange in Naomh. Well, hána cníalacha gohúntaach an sa I Páirc Mhic Connlaodh, nar Naomh Connlaodh, níl mar an goich a séad trasna na Páirce, na cníalacha anna bha agus tá sé gohúntaach a bheith ar neis, agus an Craobhacha Mionúr I lán teol an sa, na captain a dal hawl a lauert le réitóir le Naomh, David O'Connor, agus cahabh na pingine tosnú an sa os ar chóir amach. Na fórna fósa taobh suas, Loch Garman ar go leis céil Cill Dara ar an taobh clé, agus iad son cúpla focail acu ag an deire agus iad caint le na chéile, howlar an taobh dheis Uíbh Fhailí, agus iad son críochna taobh suas, agus is cosúil gúil siad son na bailú isteach gur na cúpla focail déirnach rih tús a chur leis an cléthe. Well, ha cabh na pingine denta acu agus is cosúil go bhfuil ó an cahabh buata ag Uíbh Fhailí. Agus ní mé cinnt go dtíor cén rá sé a gimmart fós ach tháinig smú goich an son ná mar cheap mé inis an goich a séide an taobh dheist an Páirc go dtí an taobh clé agus a gcónaí is cabhar mór cór na gaotha in éon cléthe agus stocha breathan sé ar an stíl imirthe ag na fórna más fórn cicála iad is mór an cabhar é cór na gaotha agus is bantáiste maithe. Well, díorráitiling inis, seasamh a gur arán na bhíon agus confirmation an sa I Páirc Mhic Connlaodh. Well, ha míid réigenis chun tús a chur le cuasaí, na fórna a tógann suas a náitna ar an Páirc, an réitóir réig chun líród a chaibh isteach agus an craobhann sa I lán teol agus an craon díocht take amach
agus cuma úntach ar an Páirc agus coníalacha úntach agus míad réig chun tús a chuir leis an cléithe sá. Well, has sé the Craobhacha nu a denmhan fist pump ribh tús an cléithe. Stoch a lávíní ar fad so níl an éfach céine ag an Craobhacha is amach gníalacha COVID. Ach, gan éon bhaile inis há réiteoir an Naomh David O'Connor a gaiir réig chun an líród chavisteach. An na fórne réig inis chun tús has sé de stracha denna chéile agus an líród cateisteach inis. Suas an orda le gaching in Lárna Páirce. Cé bhallóige ach Cill Dara agus has sé inis ag Shane Farrell. Cill Dara, scaplan na líróda trasna na Páirce. Charlie Litton. Litton le kick dasisteach go dtí Dara swords. Agus Litton a ríist, a mun shelva. A dear piece of spás I'm sure ach botún lámh seála ó Litton agus an líród International is go fála. Iad a pléasca síos an Lord Dalton. A dear elú ón chéile córic ach cosíocht jas ó Harry Plunkett. Agus Plunkett ach sin briste síos agus cosan fá Cill Dara inis. Seochain Conor Lonergan. Agus scapa haildí Shane Farrell. A gobar tríd na lábha inis Cill Dara. An a bhrásach ó heh rathe go dtí seo há Joe Ledwidge inis am shelva. Seo chuing Adam Fanning. Kick dasisteach sa chuinge. An spruc aimse stigeige agus sin Oisín O'Sullivan. Cosíocht deas ó Oisín O'Sullivan. Tugann sé faoin spruc leis an citóg. Agus ciad scór an Leathcheannais aimsethe ag O'Sullivan. Scór amháin inis. An ag nó scór a dó Cill Dara. Kick amach inis le David Duncan. Ach, an réiteoir a muilú síos cuasaí agus níor sé sásta go raibh go leor ann tugtha chun an kick a thógant. Agus tá bhrí sin tug siad a chud timseir chun é thógant a ríist. Tá tús bhaithan son a Cill Dara immert deasúthe pas dasisteach sa chuinge casa an a bha ó Oisín O'Sullivan agus críoch an a bha leis an gitóg gan éon stró ar bith ar siúd agus scór an a bhrá. Agus bhíocha cool bóra Cill Dara a fáil gansaí ón a bhhair agus denna sin cíal mar níor bhalam sa bheith seaas chúil gan éon gansaí ar lá dheirigh I lár mí na nolag. So cá roiig an gansaí leis frach fun písa tasach amád is na chorpastacha. Agus chuir na lámhíní ar ríist agus réig chuna kick amach a thógant. Ach tógant a chud ama agus na himróí a garí ábhríonn mí ainach an sá amá. Agus is scréacha leis cumán ach sé réigenis is cosúil agus an fedóg sé ag an réiteoir agus an glúiseacht a tarlú faoin ábhhain an sá. Duncan leis an kick amach. Kick amach fada búilte aige. Chá fire de iirih dul suas faoin íon ach puck ar kick séir géalte ag Cill Dara. Seochain Uíbh Fhailí inis ar an sí. Uíbh Fhailí annach lúiseach Páirc Robbins. Dír piece of spás I'm shoe ach brú díbros ón Fernelle ar siúd. Kick dasisteach an son Keith O'Neill mar spruc. O'Neill a dul mar haimplar chéile corc an roiig leis coola I'm shoe. Well, ní roiig leis coola I'm shoe ach kick séir mealta aige. Annach lúiseacht an son Uíbh Fhailí agus seansa cosan aichiad scór an Leathcheannais a chlárú. Annach lúiseacht a stig. Annach chaun túrach bhí Keith O'Neill agus nar chasan sé siúd ar chitóg is dechar stoppach ar leis. Agus níor bhéon Dara ráha ag cosantóirí Cill Dara ach an Cluiche dhéanamh ach sin é inis an ciad scór den Leathcheannais aimse ag Uíbh Fhailí na fórna inis ar chó scór den giadúir agus Cormac Egan a scóráil an ceann. Well, Egan is a captain na fórna agus be sé siúd mar cheanar a dómh an gan dat stocha go mé gur ar fad a bheith ina ginnarí agus kick amach inis le Cormac Barker. Kick amach a tit amach an Mark Buata go más an air Uíbh Fhailí agus kick séir díoch na íag san Buata. Annach bháil san air
a cha sé síntar an talamh agus an cuma gur fuair sé bulas a cheann beidir nús a róling bíonn sé cantóireach gonaí nar hain tú suas faoíon líród ard agus tacht mí cheart ar taine stocha agus má bhúlann tú de cheann nó mar sin joch sé chuir stachart agus éfocht a bheith ige ar de chléthe nadidir an bhnéil a chuir stachar tha sé casa a bhnéil ach suas a ríist leis agus steasa sin dhéiscint agus ní cheart go gur sé marrán stachar marrán a stocha sa chléthe Buas nasta an tachan chatte ag Uíbh Fhailí fuidir ar cailh an táin le ráchúil ba in scórsach le san ná dóanáid go dtí nádanáid agus tá spántas an a bhástócha buchananta sé faointe agus a áis in sa cléthe Leathcheannais tailte go maithacha. Kick sé ar stachan ard ach deachartaí ag an tosaí éiscint leis an gríon in a húil. Keith O'Neill cantóireach go dtí seo ach ní éiríonn leis tacht go dtí le ród Naomh agus an ciad kick sé ar chutha ar ciad iirecht chutha ar fóríl ag Uíbh Fhailí anois agus an kick amach le Barker a ríist. Barker methe ard suas le trúr ach bút a ríist san éir Uíbh Fhailí an a bhuachan stig seochuing Dalton agus Cormac Egan. Siar leis ach pís a gagaíocht deasnanta Charlie Litton agus a siúd a pléas go chun ceing an éróid leis plas á imsú well bhí chalís denta ar deire hir agus an kick sé ar bút a gomacha. An réitóir a rá gur féadlán kick sé ar thugann chun ceing ach ní acha an fear bhí thugann kick an féad son agus an nimir dul roig. Seo chuing Litton. Siar leis go dtí Harry O'Neill. O'Neill a gobar tríd na lábha. Dúir pís a spás a imsú hail. Dúir a kick deas chuirsteach ach ní éiríonn lo. Uíbh Fhailí anois. Fáinach ceart am an seilbh fiann ó Gilán. Jordi O'Meara chofáda le ploncat. Kick Annie as a stach sa spás. Agus a sin titim díorchos cóir James Geinig. Geinig a dúir mar haimpla ar chéile córic. Rather a puck sé around ach deir réitóir an léine of David O'Connor nach ra bhéanaar down. Seans a ríist a Uíbh Fhailí anois agus deir eilú agus an kick sé ar mealta ar deir hir có sé Keith O'Neill a bhuaige sin agus annach lúiseach do ríist ó Uíbh Fhailí agus tá sé anna hóca leis an slí gúil se do bogan líróide isteach sa líon lán thosaigh. Annach an dúrach stig chun dín lán thosaigh agus seans anois ag Keith O'Neill scóra aimsú ó iling anna eacar ach má aimsíonn sé an scór seo ina scór úntach. O'Neill ó iling chéir. Gramú má denta ach gramú mí chraingar deir hir agus an dara íirecht anois curtha ar mú ag Uíbh Fhailí go dtí seo sa chléthe. Agus kick amach anois a ríist le Cill Dara. Is formhór an immert an sá go dtí seo sa chiad le Cill Dara ach an líróid titim anois an uas ar lína Lárna Páirce. Agus kick sé eile ar mealta ag Uíbh Fhailí agus seans go únsaí eile thosnú. Uíbh Fhailí ag éalú an son agus a sní mar haimpil ar na cosantóirí agus kick sé eile ar ríist mealta go. Well, ha fibre anois ag cosantóirí Cill Dara leis an slí bhfuil Uíbh Fhailí ag ann sí. Leis an tartútha roint kick na séire agus tartútha scórna istócha. Ach ha ann sí Uíbh Fhailí anna eáilach go dtí seo agus anna chaintúireach go dtí seo istócha chafar rá. Agus seans anois ag Uíbh Fhailí leis an kick séir. Ha fear ar an dáhéamh fear de friúla atógad na kickanna. Seo chuing Keith O'Neill lena ciad íirecht ar tríú íirecht fiáin agus an Droichead chur ar an trasnánaige. Sár kick ag siúd agus anois Uíbh Fhailí. Puinte amháin chun ceang. Líróid titim na Lárna Páirce. Bút a ríist a Uíbh Fhailí ach níl Cill Dara scuil an telefh bhuachan de ríist. Sár líróid chun trasnach gramú denta ag Oisin O'Sullivan ar siúd. Dara swords a dtír spás a aimsú agus iad a gobar tríd na lábha.
Sullivan a ríist, Berta dúna stachar, an Irish leis Elú, Rial a bhaintáiste, Bronte an réitor, agus siar a raig an count son gur kick sér, ober an a bha, ó Cormac Egan an son, agus seans eile Cill Dara, or go leisce le Uíbh Fhailí, scóra Murchú, agus piece of desk gadíochta ó son, agus unsaí an a bha bhí ann. Seans a ríist, a Keith O'Neill, a tríú scored in léin of Murchú, agus an tríú scored a Uíbh Fhailí Murchú, so Páirc Naomh Connlaodh, Droichead nua, Leathcheannais Laighean, ar board, ar Electric Ireland, Fhaochtach nó Mionúr Fiáin, agus seans is ar scór ag Uíbh Fhailí. Ceann Decker is O'Neill. Ach ceann an bhrór fád Keith O'Neill. Trí scór an amláin aim se nisige. Ach kick séir den géad scocha bhí an son. Níor se first leis an dasóg. Agus stíor crying hairn spot the dove. Barker. Deckachtaí Cill Dara ag gicamach héin a bhóchant. Agus Barker inis a seasamh ar an countsa. Ach mail chur cuasaí dar leis an réitor. Níor sé sásta scuil leis an immert. Go dtí nuair a sé héin réig. Agus scuil sé mohan áit níos fearr sa Páirc. Agus ha cór na gaotha ag Uíbh Fhailí an sásta chéad lech. Ach ha an ghrian ina súla agus siad a gceantaí. So nadar bhfuil éon éifeachta gisin ar cuasaí. Ar náir den inis le gachaine. Agus sé bútóir na liróide ná Conor Lonergan a heola isteach. Agus fear chuinge mar spruk ach cosantóirí Uíbh Fhailí Diarmid Finneran a Tráchtaireacht. Siar leis na cosantóirí Faoimhrú agus anamhrú a chur ag tosa Cill Dara ar. Siar a rís tríd na lábha agus ábhríonn countúrach ach siad compórdach am an seilbhe agus siad sásta dul siar. Duncan an cúil bara is a ghlach apart san glanna. Uíbh Fhailí ar deire a dul leis an kick amach. Well ní minic i gcéann tú I glethe Peile, dína glanna líród mar sin, ach bhí brú díbar á dhéanamh ag tosathe Cill Dara. Ach an count an methe hair an lína agus kick sleasa a bheith ann do Uíbh Fhailí inis ag seochuing plunket. Líród das seolta isteach Ryan ach ní reis a róias ar deire hir gus a bailthe ag cosantóir. Sin kick das isteach inis go dtí swords. Agus Grimes ach Cluiche, Bronte ag an réitor an son, kick séir isteach de Cill Dara. Agus an áíre níl éon chud an seilbh feice fós ag Cill Dara go dtí seo sa chleithe. Is Uíbh Fhailí a thugam an óachtar, chá fáinte de bhearna idir na fórna ach Cill Dara a thugta kick séir go méir ag siar lá. Gobar tríd na lábha. Cill Dara fáinach ag siad a gceantaí. Litton. Siar cho fada le fearr a bhíon na láir slíd ag an ách Jack McKevitt. Kick das isteach néta ó fearr Lár Páirc Lonergan. Cill Dara fós a dtír rud éigin tá Murchú a cha falla de fear Uíbh Fhailí mór haimpléir agus níl éon slí isteach go. Ach seachsáin push céim das ach an nócha céim le tógtha mar dar leis an réitor kick sé amach a bheith ann agus sé Adam Fanning a thug an nócha as an immert son. Seansan is a Uíbh Fhailí ansaí a thosnú agus an kick garan tóga siar. Cho fada leis an cúil bara. Duncan a gobar go dtí Conroy. Uíbh Fhailí inis. Dír piece of spás Murchú. Agus siad ag gimmert leis an líród in sa lína lán chúil agus siad compórdach an bhéid san dhéanamh. Chaid den éigid canasíocht a thógan is pléas gamach leis ach kick an bhrá an son. Well, kick mór ach níor is ar ó bhrá agus an kick sleasa inis le Cill Dara is sin búlta isteach ach búlta ríiste ag cosantóir. Deckachtaí ag fiocha suas agus é methe siar cho fada le Dempsey. Uíbh Fhailí pléas gamach leis. Seochuing Furlong leis an kick ach Furlong a cailú an seilbh líróide agus a chur díochsteach a lapi O'Neill. Cill Dara inis, cail gur féad lá dhéanamh. Sní mór haimpléir na imróirí, compórdach am an seilbhe a Fionn Tully. Kick das isteach ó Tully agus an tosathe díire a bhóchant
ach an lámh seála bhí ann ar an talamh I sé kick sé amachchanis a tú fáile tacht Ryan kick trasna na Páirc isteach Keith O'Neill mar spruch ach an rian in a hula sólam agus an count san Cailte aige Chosantóirí Cill Dara dúr pléas go amach leis Anna obair ó Chosantóirí Cill Dara agus siar go fada le Burke Cool bar na fórna inis san action Barker Cill Dara a dír slí amach aimsú Lonergan feartha anna eáilach go dtí seo sa chluthe agus a siúd compordach am an seileadh Lonergan a ríist a lurg pieces boss siar leis le Kevitt compordach am an seileadh ha Cill Dara agus ádan líróide go má I brú amach as na lína is na cúilthe ach an fear seo methar mór haimpla ar chéile Cormac Seans aige dul tras in na Páirc siar go fad le Farrell ach Cluiche denta a ríist agus kick sé amach ar bhaile Uíbh Fhailí an kick sé tóga ag an Farrell áir slí Cathal Ryan ó níl sé tóga aige dúirt an réid tógar sin rábhar agus siar ríist leis agus an brise isce tos na hansá sé ag an réitóir na fórna dul isteach go dtí seo Uíbh Fhailí go má an uachtar 3 fointe ag pointe amháin a cosán 8 fointe an ceing Tá mé anna hóca leis an stíl immerthe há có sé an countúirtá Uíbh Fhailí ná bhfuil lína lán thosaigh anna countúircha có anna bhar anna bhrásacha stig agus tá sé do díire an líróideáil isteach chomh maris gur féidir láthe agus dul mór haimpla ar chéile Cormac agus scórna aimsú chomh maris gur féidir So an rud a Cill Dara a déanamh chun íireacht stoppachar le sin ná fear breise a bhogus siar agus tho sé de tacht níos cliste isteach sa chluthe de réir mar hain an cléach an ceing tho sé de dúna síos níos mú agus tá sé níos compordach am an seileadh an sá ach tús an chluthe bhí Uíbh Fhailí go maith an uachtar agus sé de buchant na kickanna amach ar fad forward dómh buchant marcanna buchant na kickanna séire ach Cill Dara socrú síos beidir inis agus mí dréig chun túsachar leis an dara chearú mar dheartha agus sé kick séir a bheith go chuirtús leis ní léon cábhaisteach leis na líróide gan dát ar ní le hamatha an Ryan Fada bhfuil sé róáda há sé róáda I count sa methe ar an taobh lína agus seans inis ag Cill Dara ón si a hosnú iad de díre lú kick séir cosán agus an count suas agus sé tóga go mair litan inis I món seileadh cho fada le Gileán agus Lonergan isteach dín lína lán thosaigh ó Sullivan a díre an count na aimsú ach ní airíonn leis Fanning inis casa ar an dasóg ag scór anna brá Fanning aichiad scór an léon Jog bráfáint inis Cill Dara anna scór an son agus glúiseach man na líróide tho sé de dúiseach tús kick amach le David Duncan count on methe fadach na himóí dúna síos arach anna kick amach díorchaisteach a lapa Harry Plunkett agus an Mark Búta go maithe Plunkett ní mór do fád réigleis chomh maris gur féidir leis go himóí Cill Dara dúna isteachar Irene le Plunkett agus íganna chuir isteach Uíbh Fhailí inis a casa an airóid lo scórach nó hu fósa géalú beirt mór haimpla ar an fear seo agus a chur siar go fadla O'Mara go dtí Plunkett a tuairtfuin sprocach tuisig an count isteach a méle chúil an airóid agus an cosantóir an tosaí a seo machtú is go súlgur an tosaí a bheith ann gainig siar leis go dtí fear chitóg sin Páirc Robbins ach an count on Tráchtaireacht amach a ríist agus ha Cill Dara inis am an seileadh Cill Dara a gobar tríd na lábha cosíocht yes obair bhá an fear lár na Páirce na Kevitt count sósa na Kevitt agus a fíocha tósa chóir amach cíonn sé den ring stig ó Sullivan mar spruch ó Sullivan ach níor sé láidir glór chun na count na bhuachant agus Tom Hyland
mar an clocha stig agus é anna láidre ar fad. Líród inis le Uíbh Fhailí. Agus Uíbh Fhailí compordach Monchilve. Sásta dal trasna na Páirce. Plunkett. Fear eile lár Páirce. A fort near furlong. Agus the Craobhacha an overlap inis. A díre Craobhacha ach sheer low. I should find O'Mara a third pass and son with the Egan. Looks Egan leis an kick amach or an kick pass kick is stach and son. Agus Keith O'Neill a Dalmore Heimpel le cushiacht yes. Agus creacht and Gates Scott le Keith O'Neill. Carafainte ge Clártha ge shoot Gadisha. Agus Carafainte ar fad Clártha ge Fáile. Agus sé shoot ha den demáiste ar fad stocha. A hen agus gainig anna chantorach Gadisha. Chomala Egan ach co-immert das and son o Imrory Uíbh Fhailí. And the road Mara stach a sé chur bach ar chosantóirí Cill Dara. Agus go dtí seo ní léon freagar codach. In order inis le gachne chun kick amach ach dro léamh ag Uíbh Fhailí or ag Cill Dara an Council ag sa bút ag Plunkett. Ach kick séir ar deir hir. Bant leis an aig tólam a an réitóir rá. Agus sé Shane Farrell a chuig chun talún. A charneis leis an líród agus chance inis. Oh, it's Uíbh Fhailí leis an kick. Plunkett. Sás the pass a hart on a cho in roar Lorna Páirce John Furlong. It's Furlong a dul sheer. Fiachan suas kick das shachs a chuing a reached. Anava leis an pass in the cushion. Seo chuing Egan a dúna stach ar chúl pass Haran Ceann go dtí Furlong. Furlong a casa ar Haobh Clay. Furlong a bhualasan ar Haobh Clay. Agus scored in Gates Goch o Furlong. Achi had scored in Leathcheannais Chomá. Kick alling a stach a reached. Uíbh Fhailí anach an pórdach agus a bant anna úsáidas in líród. Score anna bhrá agus a 3 point inis chun Ceann. Barker reached a guy rake on a kick amach hogant. Agus nether and gash a tach soos le chef dig and telle mar Níl the boch na kick in the mach in Lorna Páirce. Well, Council Bull to reach to Lorna Páirce. Cé Vuige, Uíbh Fhailí reached to Vuige. Agus an mark Bota agus on kick séir. New mark on referee and réitóir tarta. Is Casul gur mark ha aun. Rud Céine in our era. So not Sunton Fork, agus Alex Egan, a Shas of Harris. Ach a Plunkett is chun é hogant. Glúiseacht fa stig ach Bartíonn sé dul sheer leis an líród. Egan. A Trowa Sheas and Lena. Pass Haran Ceann and son. Marcus Dalton a tacht mar spruch ar sin. Seo chuing Egan. A casa ar Haobh Yesh. A cush céim na tóca Darlis Réitóir. Kick séir amach ar bhaile Cill Dara. Agus is tócha Brehan sé céin réitóir le bhfuil tú a gimmert céimh cush céim agur féidir le a hogant. Agus bhí an ormacha tóca an son. Kick inis búlta isteach. Cill Dara dír unsaí a hosnú. Ach, decrochtaí chun béid san dhéanamh mar go kick séir inis. Búlta Uíbh Fhailí agus Plunkett. Kick das isteach. Robbins. Leis a gitóg. Seo chuing Gainig. Gainig leis an dummy an son agus Irene leis Dalamalóg a chur ar a chéile córic. Ach ní Irene leis an críoch chur ar an Trasnáin agus sin chur ar fóríl ag Uíbh Fhailí. 3 níireacht churtha ar fóríl ag Uíbh Fhailí. Níl éon ceann churtha mú ag Cill Dara go dtí seo. Mar is dócha náfuil in immertá go dtí seo. Ach kick amach tóca inis agus é titim in achar Lorna Páirce a ríist. Caithfidh Cill Dara an kick amach seo a bhuachant agus an bhéid san denta cá. Lonergan. Sheer. Tóca do Farrell. Agus Farrell le dír é lú. Ach kick séir cá. Inis agus is dul sheer. Harry O'Neill. Os scapa cho fada le burn. Captain na fórna. Dír piece of canarach do hogan. A Tráchtaireacht an Ceann. Ach nada bhfuil siad in na gola mar han líród caiilte có agus búta harneis a Uíbh Fhailí. Egan, a gimmert annach aing. Fear bhí an anam tasnú sa chuinge ach fug sé an slíor fad siar agus an Council bailithe ag mehmór haimpléir a chéile córic inis a dúna isteach ar cúl an dummy denta ag Pung sé fain spruch an aród le cúl I'm siú. Dénig a daing Anna Imerton son o Cormac Egan críocht an giad scoch agus Uíbh Fhailí inis go mach an Ceann agus sé fear eile Lorna Páirce a dheimsigh é sin.
on é Cathal Ryan a dheimse go cool son nó an Jamie Gainig ní mé cinnte a se dechar le feiscint ach cool an a bhrá dó fáile agus an líród in is a ríist. Uíbh Fhailí a chasa isteach spás mailteach os cór na feiristí Keith O'Neill a casa an airóid le siúd scór a cháilt ní dhénig a count an seolta chléag sa fórílige ach Uíbh Fhailí a gairí níos compórdach agus níos compórdach de réir mar hain an cléach an ceing. Caithe mé rá gur íon Cormac igen glúiseach den giadscoch chun an cool son a chrathú fuair sé an líród na slíamá ina lína lechúil hénig chu sé mór heimplar bhirt thug sé an pass thug sé faoin sprocastócha agus críoch an a bhar deire hir. Kick amach le Cill Dara bún siad an count son a cenarch tastáil agus é sin tucha ó Shane Farrell. Farrell is a chur isteach agus Fanning mar sprocige. Íseal a deir Fanning agus iad díra an líród bhailú. Seo chuin Grimes agus siar go fada le Fanning a ríist. Litton agus Grimes. Cill Dara fáinach agus iad a gaunsaí. Neidir an sin an faibe a cá se róbháil a gaunsaí. Byrne bugus os na Páirce brúach ar a siúd. Lonergan Fhailí de Uíbh Fhailí os a chóir ach gramú róíon denteig furlán chalís denteige agus an kick séir tócha a cá ach an meise caiilte a cá agus dechar le rán is mar an líród ar an talamh agus é buaite cosantóirí Uíbh Fhailí agus an kick séir isteach brontaigh an réitóir cé gur fiuc I bróir Uíbh Fhailí an líród an talamh agus kick séir isteach a bheith ann agus Jamie Gainig chuning count an a hógant agus seans a gceith siúd aichiad scóir an léin Neomh chlárú agus scór an a háchtach a chlárú do Cill Dara mar gúil siad pís am taobh hir inis sé fáinte taobh hir agus scór tastáil go dóirte uthe. An count an búilte áirdige an count an búilte ar fórílige agus iirecht a gcéad iirecht churtha ar fóríle Cill Dara agus an bearna fós idir na fórna. An kick amach tócha agus buaite Lorna Páirce kickanna amach annach roing ar fad ó David Duncan. Dalton mar sprocige agus Dalton a ríist go se le bheith inis. Ceann suas a go fáile líród kick áit isteach agus Mark buaite stig. Seans a go fáile inis. Kick séir nó Mark a hógant agus sé ce há hógant. Keith O'Neill a hógant a bhfuil le ciúis na bróige agus a bhfuil le crying son le ciúis na bróige. Well, a fair ceart a hógant son O'Neill chuig fáinte go dtí seo a aimse aige agus héana sé ar chlár scóir go fáile. Kick amach mór búilte síos kick séir buaite Cill Dara inis ar nún sí ceann san seolta isteach agus an sprocca stig ná Fanning Irene le Fanning casa ar heh clé a há písa takeíocht agus tionlachan aige Litton a siúd a casa sír Anna Iachar de Cill Dara bearna aim siú agus iad món ounsathe Fairlár Páirce pléas go isteach Lonergan inis an airáig le siúd scór aim siú ach níorhann kick craingolóir agus é titim isteach a méle chúl agus é sin bailithe go compórdach ag cosantóirí Uíbh Fhailí ach níor sé compórdach golóir mar tha sé ríist inis i Cill Dara. Grimes kick mór ard an kick manú droichead a bheann droichead agus é seo titim díoch síos an os ar na cosantóirí san ceann san bailithe na cosantóirí. Uíbh Fhailí inis ar nún sí san isis seans go pléas go bhaach leis kick séir buaite ag Egan a kick á botún láb seála an son ó Harry O'Neill agus loch banistíochta mí hásta leis ó cad a chluisim. Inis písa cosíocht deas ó Keith O'Neill a dúna isteach ar cúla tartfuin spoke agus críoch den giadscoch ó Keith O'Neill annach ríoch ar fad agus rá chúl cinúnach sa denú modernach scóráilta ag Uíbh Fhailí tá héan a cúig a héan a sé go leiscéil aim sé Keith O'Neill agus héan a seach na héan a sé go fórna omláin anna scór agus Uíbh Fhailí go maith an uachtar agus níl éon freagra ag Cill Dara don lína lán hosaigh háco.
Anish, Cill Dara. Better dúiseach tuas píosa tréis an cúil déarnach Anish. Farrell. Kick, ord. Droichead chuirteach ag Cill Dara. Seansan is go fáil a cúil a scóráil. Well mar an cúil den gcéad scochar taobh amháin. A cúil eile. Brá scóráil ar an taobh eile. Cill Dara Anish a tach seach san immert. Agus I dúise better agus freigra anna bha. O'Sullivan leis an iirecht son. O'Sullivan le héan a héan agus críoch den gcéad scoch. Chroch sé sa líontáine agus Duncan Anish leis an kick amach. Tá rud í gairí Saimúla an sa a Páirc Naomh Cheannla agus an kick amach buaite Cill Dara. Litton. Sias an lína leis siúd. Cho fada le na choimróir, swords. Sias an lína leis siúd a ríist ach an cosan tóra ag deara amach go maith. I scaplan líróid go maith Anish mar haimpel na háte. Dalton. Agus Plunkett. A ríist kick. Cluiche isteach ach an cosan tóra le cois a díre a bhailú. Agus bhí sé nuach orlach dí fríocht a feas son agus bheith ionsaíal a tosnathe. Dempsey Anish. Harry O'Neill. O'Neill le sin agus cois céimne dar leis an réitóir agus Neil David O'Connor a scuile le aine an orca hartas an leróid agus Díon Ceart ar na céimne ach beag na himróirí a dúiseach tuas go dtí an béid son agus beidir a stop a tugad méid san cosna céimne. Egan. Leróid an gcéad scoch annach chaútóra chuisteach ach daileáilta leis ag an cúil Páirc na cosan tóirí ach chaútóra Anish ag sé preba den talamh. Seochan Grimes agus Ceann Tully. Cill Dara, pléas go amach leis. Ceann suas, Fearlár Páirce, chiicáil isteach, Lonergan leis an pass. O'Sullivan mar spruc. Héan a héan scóráil ta hennig O'Sullivan. An éireoig le scór eile aim siú. Well denin sé magalóir. Ní rud dír chomá agus an kick séir a bhuachant. Anna fís a immerhan son agus kick deis isteach ó Lonergan. Agus seansan Anish ag Uíbh Fhailí agus Fanning. Fanning chun scór eile aimsiú de Cill Dara agus an bhéid san denta go maith aige. Chá fáinte aimse ag Fanning go dtí seo agus héana trí ina omláin ag Cill Dara agus na fórne a dúiseach tuas is dócha. Kick amach Anish. Céimh uige, Sheldon le ród anna háach an sa. Dalton a Tráchtaireacht leis. Siar le Dalton. Carn Rowanna is dócha taobh hiirde agus Plunkett. A heola Tráchtaireacht Páirce. Egan a stig. An éireoig le Egan dul haimpel ar an cosan tóra. An éireoig le dul mar haimpel ar Elliot Byrne anna luas faoi Egan a ríist agus anna chaútóra chu dúnaisteach ar chúl ach an ceann san sabháilta stig ag an cúlmara. Cill Dara, pléas go amach leis. An féidir lo le déigeanta go nóthú á seo. Siar lo cho fada le Shane Farrell. Fiann ó Gillán. Agus há Litton a casa siar tuisna Fhailín raba ó sa chóramach. An ceann san seolta go dtí Lárna Páirce. Agus an kick seolta isteach. Le cosantóirí breise ann ach bailithe go maith i Keith O'Neill ar Cian Grimes go leiscéil. O'Sheen O'Sullivan a ríist anna bhreosach anna eicáilach go dtí seo. A dír casa mór haimpel. A tuairt faoin spruc ar an dasóg. Má éiríonn leis an scór seo chlárú. Beise ina scór úntach ach ní éiríonn leis an bhéid san dhéanamh agus tá cúig iirecht chuthir fóríl Anish Cill Dara. Agus well, bhí cosíocht das denta aige an áíire ach ba chríoch dechar é agus bhí sé bhaimhrú. Agus an kick amach Anish á thógannta Duncan. Kick amach tóca ach adóg lehama séite ag an réitóir an sa. An gá fórna gimar clethe úntach foioi lán tólan sa going. Agus annach lethe ar fad. Well sin scórtha gomsa an sa. Ná Cill Dara chá fáinte Uíbh Fhailí 2-6. Nú dar trí fáinte go leis scéil. Muna bhfuil scór a gcearta gom ní léon clár an scór an sa ar láthair ach má hampatúna gom ha mé cinnte bhfuil an graphic carta goibh agus sinné anyway. Bígí ling a ríist an darlach. Fir de friúla a tógad na kickanna. Seo chuing Keith O'Neill lena
Ciad Éirice or trio Éirice. Count Decker and Ish O'Neill. Count Anavra Father Keith O'Neill. Sullivan, Adira, Council I'm Shoe, Ni Irene Lish, Fanning and Ish, Casa, Ern Dasog, score Anavra Fanning. Actually, scored Laighean Young, Craobhacha Mionúr, or kick, pass kick, Istach and Son. August, Keith O'Neill, a Dalmor Heimpel, Le Cushiach Yes, Ox Creacht and Gaelscoch, Le Keith O'Neill, Carafight Egan, Le Duna Stachar Chul, pass Hearn Count, Goody Furlong, a Casa, Erhev Clay, Furlong, a Wulason Erhev Clay, Ox scored in Gaelscoch of Furlong, and Council Balahega, and Mehmor Heimpel, Erchela Cormac and Ish, a Duna Stachar Chul, and Dummy Dentag, Dun Chefine Spock, and Iron Cool, I'm Shoe, Denica dying, on a Stiach to me Hostelesh, or Kada Flushing. And Ish piece of Cushiach Yes, or Keith O'Neill, a Duna Stachar Cool, a third point Spock, Argus Creach, then Gaelscoch, oh Keith Cool, Derna Chnish, Farrell, kick, Ord, Droichead, Horstach, Ego, Cill Dara, Shanson go fall, a Cool, score all, well more of Cool than Gaelscoch.
we Harnash on a forna Harnash a Mohern Aaron Fork. We drag on Tusa Horn Solish and Darlach. August Ha and Raytor Rig on a Lure Habstach. Now Imroig Bootor and Clehe Shaw. Inson Clehe Canish line going at Bootor the Kunte Nami August Leash. Agshen score la Hamas a Clehe Son. Oh Hashpod Homa. No. And V do she Leash Nod she August Mardort me Imroig Bootor and Clehe Saw and like Curraha and Clehe Son. Clehe Canish line. Shaw going Anish Cill Dara. Kicks there Boota. Schulte stachs es Boss, Gluiche Mag to the rough, den rolling, schon Ballheg litten. The Kosh came behind my tail cork, sheer lesh. Fair on the Stigganish, not Dara Sloan. The road Schulte stachs Sloan, Decker Stee and Sonic Fanning, Uíbh Fhailí. And Cossin Thor Strakade, her Dara here, has her force a call, Sloan reached. Irene le Cill Dara halt, August puck or kick slash of again of son. Bull to Trasna on Hula, Cush na Broiga, ach dear Stachel Lapa, Cossantora. Nimron Vas and Sondorf, Ufala, Place Gamach, kicks there, Stachel Vegan, Vahele, Cill Dara, Kosh came in a toka, ach Shansik Fanning and Ish, score I'm shoe, the Cill Dara, ach some Bjarna at Ishlu. Ach score Gadisha Egg Fanning. Piece of the Immert Feke Gechama. Shenskanish, a trio scorer, I'm sure. Shachwing Fanning, coming a Mahasar and Count Son. Score ball, I'm Shensonic Fanning. August, Ken a Kahar, and Ish a Cill Dara. Well, ha, Mile her and Gekamach, Mar Nafalin Lirodaka. On Leroad Son, a Uíbh Fanning, we have Stachs. They've heard and cool. Stachs Shastan, August Moir Forna Cill Dara kick all couple Leroad Stach. I thought right lads into Slualish, Jesus Johnny, Marchui Counaka, Stray, ach, on a Leroad Stignish. August me reg, Contus Hurish Lish Nimmert. Shaw Choing, Duncan, Kickawach Moore, Tiffin she is Anna Gramu Dentig Furlong, Lorna Parka, August and kicks there Buter, Derry here, Gufala, kicks there Stacha Aun, Ach Sheer Low. Gufalanish, Trídna Lava. Plunkett, Marsbrook, Plunkett dear Eluach, Faris Strakade, Berta Strakade, a dear Bugashir, August, Cahill Ryan, Score Ali and Khul, Sakiad Lach, Acha Norda and Son. Le Cill Dara Fian Tully chun Unsi Hos New. Fair going attack chun Kine ach drop fast. Cill Dara and Son said Booter Nash Gufala. Kosh Dente Alex Egan chance Gufala Nish Leroad kick all the staff. Honre Tor Shada Adog. Looks like dear kindly Merlina Fiachantra of Inrad Malisha Chaun ach Nirev August and kicks there Toga. Shochwing Egan. Faraha Ho, Schlaun le Hasku Raha. Shochwing Plunkett. August Sheer Lesh. Brew Eris Beggar Fault Reglis Nirod, Homarska Faderlish, Mahar Trur, Erahoranish. Ufala, Arish, Brew Deaver, Ionad Imori Cill Dara, Shoot. August Dear Elu. Kick is Sholta Stachanish. Shin Spruck a Stig. No. James Goinig, Goinig, Agelu, Casa Yesh. Ufala. Fosamon Sheleva. Plunkett, your spot on shoe. A kick there, Ella. Kush Kamena, she taken Raytor. Kahig na forna Dushach Zoska Gashamar and made some kicking a Sarah or Yeleg forna Devorna kicking a Sarah or Devorna Kamena. Shocking in ish Ledwich. Neil Miranda shoot Pekka Gadisha. Gwings the Fleha. Ledwich, 5 rumors, knee Iroglish, while British Leroad. August, the Lurgan Leroad for National Week. Overeen, Argy Bargy and Son Harley Road. Furlong. Mission kicks here. She is the lead lesson. Casa, Lachush and Son, Erachos or Robbins, the Cush na Broiga, Leroad, all in the stacks of spots. And then Cossantor, doing Tossia, I'm showing Leroad. Well, Twillem were Miltach and Son on Cossantor.
bula Ciannúnach agus an Euro Nish ag Cill Dara. Sloan. Cosíocht Yasso Sloan. Dín fear Onadella. Luke Killian, captain na fórna, Tagach Páirc. Kick das, Sias an Lína, an Ordle Bert, ach, an Cosantor, Cahal Ryan, fehef leis an Countson, agus an Chwaithúlacht leis an Véid, an Dailá leis an Véid son. Uíbh Fhailí anish. Fáinach cart. See the gobar Sias an Lína. Spás anish ó scór, Ober Vahan son ó Gainig. A brew a Cosantor de, agus an meala an kicks ar der here. Tóg Gamara Gainig stach sa chuinge a ríis ceá stig ach Keith O'Neill fear le hen a cúig clára, hen a sé clára go dtí seo ag siúd. Annach an tóirech. O'Neill a ríist. A casa agus O'Neill, which I learned cool. Well, níor bhrán chance de chúl ón íirecht son, agus é tuite mistach a lap an chúlbára. Cill Dara is am an Shellva. Agus le Kevin. Sword the nish agus a cheann suasige. A shoal in the road, Sias an Lína, go fad le Fanning. Fanning an ish agus 3-on-2 stick. An Iroig low, cool ghaltach, begar fall reglas go mar. Agus yen sé. Draw íirecht ar fad an son. Bhí an fear séir stig hef clay. Ach trochu suddenly road o Cian Grimes. Agus ha Kera íirecht for her 4-reel an ish. Nu go me leisgéil ha sé íirecht for her 4-reel. Ag Cill Dara fan Droichead. Well, ní léon scór aimse fóscuing sa Dara lech, while seachas an cíag ceann an son for Fanning on kicks air. Agus bhfuil seansa go ceann eile a aimsiú, bhfuil seansa go bhála. Gus cabhaisteach le róide an ceann. An áda inis leis an fear mór. Gremú denta ag fear Cill Dara leis ach is Uíbh Fhailí á tacht leis. Agus an kicks air belta go son. Bronta ortha agus an ceann suas inis ag an Cosantor. Fionn Tully. It's Burke. So agus anish ag Egan. Sheer treating the lava. Uíbh Fhailí anish. A dira tacht amach leis an road. Dira kick Morian and Sias an Línach. Oisín O'Sullivan a den of Cosant din Giad Scoch. Ní léon rawa anish ag Uíbh Fhailí chuan dul Sias an Lína. Agus dacach díacha. A cháilt amach. Agus seans anish Cill Dara. An road her international slí na háise. McKevitt. Ag Éalú. Ceann droch le road the hosí ein lá agus an fear breise an son. Chwaithúlacht sin a bhú ach an réitor séad an adóg a ríist. Kicks eile bheith ann. Agus an réitor David O'Connor lán sásta an adóg a héide in Jobh. Carn kicking a séir an dáhéamh. Agus ní mór dus na himróí beidir less a bhaintás sin. Well, bhuaig Cill Dara go snasta an lú in a chléthe dernach, dó sé déag an ag héana seacht chuna áí dhéanú in sa chléthe Leathcheannais an so, agus mar a dúirt mé bhuaig an bhuatóir de seo an ag curtha líis agus cúntaine mí a há foiil láthair ar há a dul a roiig foiil láthair agus ní léon dábhaach go méid sár chóir go going sa chléthe Ceannais leis ach seo chuin Cill Dara. Cill Dara anish fáinach am an Shellva agus Lytton. An order leis an ceann a lurg rawa stig. Ha Cian Grimes a stig mar spruch agus é lán sásta a pass a hart a raig agus an imirtach lúiseacht. Tuairt foioi má Irene le Cill Dara scór aimsiú a seo be me anna hóga leis ach níor dheimhigh lo. Bits an dhéanamh ceann eile chur 4-reel aá seacht níoracht inis chur 4-reel ag Cill Dara agus a ríist Duncan inis leis an kick amach. Well, Ionad tacht an Páirc fearn Cill Dara, ha can cio tacht isteach, agus ha is cosúil go bhfuil Cian Grimes a fágad na Páirc. Kick amach, me ha fada dír isteach a lapa fear lár Páirc, sin Mark Dalton.
Marcus Dalton. Sholta Stach a shoot agus Egan mar spruck again. Egan in Isha Trowa and Iroig les Dulmar Heimpler Verta True Crocodile and Vaisha cool. Then Shane Rud Clichte Dara and Kinna Clichte agus score a Chlaru. Dear Karen Trasnon and son agus he had scored in Leathcheannais Yof Kegul she Anna Gniabach a game shooting score in our Fadella. Ciceanna Éirice Cill Dara score tastal oha ach tucha oha shelfni road and ish ego falla Shochoing Cahill Ryan agus a shoot in Count Sosige Cahill Orgin che stig Fair choing Éirice Fair one me Untitleún ach furlong and ish in Monshelva Egan pass chun ceing nether genach body checker shoot ach se tartmach leis an réitor squealing réitor leis seo chuing furlong in ish and Cluiche Céimhne reached sé Cluiche Céimhne agus ní mór dus na himór dúiseach sos bad leis na Cluiche Céimhne mar han réitor a héide a reached Cill Dara an unsínis Lytton a Tráchtaireacht síos an lína Lytton cho fada le can cio an feartha díocht agus an Páirce. An a bhail agus iad a scuilin líróid isteach an ghearfar amach an countsa is cosúil gan dhénig agus trúr mór haimplar Adam Fanning. So níor seanstan spéir ge Fanning a ríist a gobar an a chróig an aróig le shelf líróid a bhuach international dhénig who fáil inis líróid cliste seolta isteach Cian Grind ar Keith O'Neill is stig mar spruck an fair countúrach fair le héna sé clártha go hen an aróig le siúd dul mór haimplar a chéile córig. The sheer leis níl mar an rá os a Cormac furlong in ish agus Plunkett iad sásta an na pass na hart mór haimpla le háte seanstan ish go fála score Chlaru ach an count son curtha ar chlé an sar foríl a go fála an cúgíireacht curtha ar foríl in Omlánacha. Ciceanna Éirice Cam Moore a Norde le Cill Dara agus an fear onadí can cio a ríist gá shelf ige siúdar an líróid godí seo ach an shelf tug ar neis agus kick séir bheith ann Oisín O'Sullivan a Seasamh Harris cénach a siúd an fear Hogan na kick na séire mar ha Fanning a tachttálanis chun seo Hogant agus seansa ige siúd a chearú scored in Leathcheannais Chlaru agus seansa ige héna puig a chur an score dó Cill Dara ach Bertín siad gan tuairt faoin spruck cá siad dul tras in na Páirce beidir han slua a bécalóh dul tras in na Páirce agus iad a fiochan suas ní léana ráha a chaháin bhfuil tras in na Páirce ar Jerry Hill ar Jerry Hir ciúis na bróga úsáitige Fionn Gilán inis agus é Tráchtaireacht an ceing Seochaing Joe Ledwidge agus a ríist can cio fear mór iver an Niger a ram dummy dasu ag siúd ach na Cosantóirí a dúna síos ar agus níl éon slí isteach a siúd. Siar inis cho fada le Ryan agus é siúd a scapar líróid a trasna na Páirce. Alex Egan a gimmert a roll dying als botún denta ge siúd ach an botún curtha in na cheartan sonige agus an pick Páirce inis cho fada le Cian Conroy. Ciarán Conroy go leisce. Uíbh Fhailí an féidir lo únsaíile hosnú. Calgur féidir lo tachtúas le. Dempsey agus é siúd a dul díreach tríd an lár Bertin na Gullah agus dócha go raibh an fear lár an Páirce an thir seach mar na chuir se stop an éair leis. Stracad an Ganzi agus rial an bhaintáiste brontaigh an réitor. Uíbh Fhailí inis a lurg únsaí éigent Jamie Geinig a bhfuil leis an citóg ach a bhfuil go míchra English an citóg an son. Curtha foríle go fáile sé iirecht curtha foríle na Omlánacha agus is dócha go bhhaidís a bheitrééis les níos fear a bhaint as an líróid agus seansan is Cill Dara únsaí dá go téine hosnú. Ciceanna Mór ard titam an son an nuas ar Cosantóirí Uíbh Fhailí agus Cahill Ryan Síos a Lords, Bjarna Ostalta os Cór, Mark Dalton. Dalton inis a casa ar le chuis an Iroig gló scór Chlaru denna go daing kick glóta an son agus sé cé a scórála a chuáin Cahill Ryan an fear imríonn
Lars na cool hen a hen score to Gashu Kadisha Agus Uíbh Fhailí a gimmert Cormac Anava Ionad nish Cill Dara cool better Tastáloha Rodagan to Tastáloha Chunkying inish Hall Lonergan a Trowa and Oirgla Rodagan called Coffin Cog Fanning Fault Rega Shach O'Maris Fader mar her Trura Balu mar Heimpler Chancenish Chul Collige Denter Shoot August Meha Chantaloon Dara Swords a hook fine Spruck and son Chancenish Cill Dara score I'm shoe August Stocha bhí ann síma an Sonacha Seans glórver chul ach stocha go raibh Uíbh Fhailí an Cluiche Naomh agus Chancenish Cill Dara score eile I'm shoe Chancenish and Bjarna íslúg dí 5 pointe agus an Fanning and son Erchlé Húlach leis an count son score Laighean score agus score eile an son Cill Dara mar ha héna cúig cohanis well an breise isce a going in sá Darlach anna bhríomhar is dócha Joha rá na fórna is Tráchtaireacht sos agus cúpla focail gan doubt an bucéad isce a chahabh amach ag an fearan isce is dócha an muir isce na péir de chléitú ag Uíbh Fhailí agus há fearing díocht tosna tisan an uas an sá I droichead nua agus há sé a garí níos scóbach sócha leis an fearing agus neidir an gur sé sin isteachar an cléthe éon slí ní dócha go dénig ná bhíon ar go hainge agus sinna sáis Peile an rítar sa dheire anyway Uíbh Fhailí sás de ceart lena deispántas sé an buchant an rud a bhuaig an cléthe óh son is na Ciceanna amach Más féidir le Cill Dara Rodagan tíanana fáis na Ciceanna amach agus beidir tas nu buchant de Ciceanna amach héin beag seans éigeanta cá ach an slúan sá a dtíar an na fórna riasach so de tógad chun Páirce ban ceathrú déirnach an sá de gléithe Leathcheannais Peile Laighean Mionúr Electric Ireland agus míad a súil le ceathrú déirnach splódrachos na fórna Bjarna de 5 pointe idir an fórna agus Cill Dara a obair fósta denmh có ach joch éonra tarlúin sá agus míad a súil go mór leis an Dara leach den Dara leach well daignin teachtamach chun an Ciceamach thógant na himróirí ar fad I lorg pís spás dtíar ón si a hosnú agus silbh líróide a bhailú glúiseacht má denmh Lárna Páirce an gur sé isteach a súla an fear Lárna Páirce bhfuil tain sé níos fuide agus an council dultach an fada leis an cosumtóir McKevin inis a fiochan suas cad a dhéana sé Lonergan inis agus Lonergan a gobar tríd na lábha dráh ramú denta an son agus an council titim isteach a béle chúil cad a thorlóigar deir hir bailóig daignin an council ar a chumpórt Uíbh Fhailí inis a pléasca amach leis cad a dhéana siad siar ló agus iad a gobar tríd na lábha compórt a ceart am Shelva agus Dempsey inis am Shelva Dempsey leis an pass lábha Harry Cheann an spruc aimseo ige I bhfuirm Plunkett leis an ceann suas agus an líróid scapa trasna na Páirce Robbins inis cad a dhéanamh Robbins ach chuir isteach agus an Mark Búta ach ní hógann siad é Dempsey siar le Dempsey brú ar siúd agus ar gaiinig inis a díra spruc éigent aimseo Egan Drof láb seála Egan agus an líróid inis a prabad an talún céh bhailóigeach imreoir Cill Dara agus sin O'Sullivan tá go siar díra péir de bhaoach sé dhéanamh ach ní éiríonn leis an líróid bhailú seo chun Cathal Ryan inis agus é siúd a teach go dtíon líróid agus á chear amach díoch ribh hagan Adam Fanning i díra an council Lonergan agus Plunkett Berta Stracada cad gur féidir sé dhéanamh ní dhéana sé marrán ach an Shelf a thart agus kick séir a thart a Cill Dara inis Rodagan to Tastáloha 5 pointe idir na fórna an sá agus an cléithe fáil lán teol Cill Dara inis fáinach agus pass áling an son Ciúis na Bróige tresna na Páirce cho fada le Ben Fitzsimons an anadí
Fitzsimons agus Fala Moore ó sa chóir. Bigger dul siar nó trasna. Agus ha Fianna Gilán má spruc. Seansan ish ag Oisín O'Sullivan. Héna hen scoráilta go dtí seo aige. Héna dóin ish scoráilta aige. Agus well an muirlína mí cinnte ach bhí mé hen cinnte gur chuig an count an Harris agus ábharín mail leis an count an ach scórtháin ar deire. Héna sé ish Cill Dara. Héna dó Oisín O'Sullivan agus an bearna ís le go dtí ceithre fáinte. Ní dada é sin. Daignan. Kick Moore. Sias na Páirce an áirde lena chón róir ach ní bhuain sé an countsan agus an kick slasa Cill Dara an count suas an ish agus é curtha cho fada le swords. Cada dhéanamh swords. Had fear las muda hen son. Líró dasisteach O'Sullivan an fear na count tuairte a ríist agus fanning. A dear éilú trúr cethir cúga mar heimplartha. Cill Dara dear a dhéignta go nóthú. Cada dhéanamh siad an ish a cháin a hart cho fada le Fitzsimons. Fitzsimons an dí a lurg aciad scored an léinneomh agus an féad san denta Cill Dara agus a tacht isteach sa chléthe dígur níag agus scored an giad scoch. Well, on a dí Cill Dara fág de rianar an cléthe. Fitzsimons gimmert go á, Con Ceol gimmert go á agus an cléthe a gairí níos tógs níos tóio ó heh Slíhan immert dul agus kick amach an ish. Búlta fada. Sias ag annach ramús an air. Dalton na hóge. Uíbh Fhailí an ish agus igen na Tráchtaireacht ach ar tóg chun talúne. Denag agus Darren Raitor gur Colliche a bheann. Seansan ish do Keith O'Neill scór eile a chlárú do Uíbh Fhailí agus an bearna a bhéadú. Go dtí 3 faointe. Bhí ceithre faointe go leisciil. Well, príomh scóráilí na fórna se Keith O'Neill. Imríonn ar kickáilte leis an citóg te ganach. Anna imróir agus I héin agus James Gainig is imróirí an club céine agus bíon anna immert ag an vertical. Fear le countúra sa chuing a cinnte ná Cormac igen. Fear a scóráil cool an tachtan chata do Peile Uíbh Fhailí Mionúr agus iad a gimmert na Cailh an Táin. Ach an lád ar geann bhí sé gimmert leis na hamánathe agus scóráil sé cool an son chomá. So ha cool cool in gá sport de friúil scóráilte aige. Agus bhfuil has sé treis cúpla cool a chrathú an jobh igen. Agus cléthe anna bhá ag siúd agus cléthe anna bhá ón trúr socha in sa lína lán tosaigh ag Uíbh Fhailí. Well, Mailen saw her cuasaí, nadidir cadaithe á mhuilú, ach cé gur sé chur fearing an sá haimpil den nuamad ó hin, tháinig rian tagtha amach an sá I dreithid nua, agus Keith O'Neill, réig chun an kick sé ar thógant, agus mar dúirt mé an bearna a bhéadú go dtí ceithre faointe. Now, count Dakar on so the count first Illing here so Hogant Lenny Yasog Agus on the way a Carulish Gwech Dev here well Araheved in Fark Neil or Moheved in Fark Hall and Gwech and a Chungahowl Dal Rishan Big Nart Agus Kringus a Tastal Lishin count so counts on a titum, agus a titum chlé, agus a fóríl, an íocht an chur Uíbh Fhailí, agus 3 fáinte fós idir na fórna. Kick amach an ish le Cill Dara, Páirc, big urtha shelf na líróide bhuachan de tamsá. Agus an réitor a rá a gur raibh sé las mo duna lína, agus kick séir isteach a bheith ann ar bhaithe le Uíbh Fhailí. Well, sin another massa. A bheith go bheith treis tarlú de Cill Dara. San ann cinú nach seo den cléthe. An ceann son curtha mú agus is ní kick séir ach caithfar an líróid isteach agus shelf mar dúirt mé anna háchtach.
Cill Dara anish agus an fear Ionad Imon Shilva Luke Killian cop day in the forna Caddy anish shoot Count Sosaga Fala to Rory Uíbh Fhailí also Cormac as Kasha Dul Shear Lonergan Marsbrook Caddy anish Ryan Burke Trastan in the Páirc August Fitzsimons Count Sosig Fitzsimons and Garfor Amach and Count Sonny Yenigog said Dear Kastach Lapa and Cossi Shin Swords a Chasa a Chaha Vistach Lesh and Bootish Vistach Ciceanna Ach Garha Amach Gama Egam Rory Uíbh Fhailí it's its son initial Dear Tráchtaireacht Frihansi Cahill Ryan Caddy Enishi at the Nish the Fiachan Sos August Ha Egan Marsbrook Egan the Dear Elu Ach Egan and Mala the kicks there they give it rolling these thing in Normars taken off Farvi and Adam Tosnu they give her a hand jack Achashe give her to Celine Lachul August Hot and Ray Tour Me Hostel or they can tell her August Craobhacha on Lee Road new on kick Sarah Craobhacha on Lee Road reached Alicia Squilla Flacken saw August on kick Sarah good Cill Dara Shants Kohanish 3 points either in the forna it counts like Garhamach and Sonic and Custom Tour Uíbh Fhailí initiative Roding to know who her Páirc Robbins among Shilva Count Sos Kane Rawa also Cormac ach trying to trust in the Páirc kick Das a Shachanish ach Custom Tour in Uachtar and Town Son Fiona Gillan a Baloo and Shilv Caddy initiative the Nish ach Eola Shias and Lena Cill Dara on Willow Shias and the Leroda Agus McKevitt August Fitzsimons Marsbrook shoot First Cill Dara Count Sos and Ishik McKevitt reached Shorta Stach ach and Custom Denta Gama Kieran Conroy Custom Fa August and kicks there Melta Cusson August kicks there Machavigown Vahala Uíbh Fhailí David Dempsey I hope shot Ha Ionad Tarlu August Ha Dara Swords attacked in Páirc the Cill Dara August Ní Féile Mar Gadirach Ke Ha Dalistach in Ionad Ach the Ionad Anna Hochtach Fain Tras as Leathcheannais Ha the Harleyan Anish Achawan will kick there Ella Bronta Uíbh Fhailí August Ha Egan Shasta Parish Hot and Ray Tour a Cointnish le Roar Cill Dara Amy Hostel a Cad Harland son August Ha sé Chun Carta Bui Vrunna Luke Killian Luke Killian le na Kiel Carta Bui and Leathcheannais Jovanish August and Leroad Sholta Stach August Balha Gahaling Stig Geinig Call Geinig Anish Duna Stach and Khul Cad Harloig and Iroiglesh a Vutish a Chahav Lesh and Countson Denica dying August score on a Vraw Jamie Geinig Achiad scored in Leathcheannais August score on a Vraw Uíbh Fhailí Nish Carafuintach and Kine kick him off more Miltach Ach Dear Gadi Uíbh Fhailí August it's son Nish attacked August kicks there Ella Brown taking right toward Dog son Shochwing Dempsey Sheer low Egan Sauce the Bugach and Kine Fine Shane Hena Do August the Chiaun Sosige kick or the Stach August kicked in Chusson Tor Ach Preben to the Love and Chusson Tora Ke Valoige Mehanish Harnt Evelina Jerry here August is kicks there or kick Schlassa the Stach of again to Uíbh Fhailí Oh and Nestra Keith O'Neill Shasta Harn Council August Lurg will Ainge Marsbrook again. Oh, Grandma Hagadas Stig. Páirc Robbins and Isha Vula. Páirc crying. Páirc and Akiad score. August Uíbh Fhailí. A Tráchtaireacht and Kine and Ish. Tréimh Shadernach and Cléthe. August na Forna and Ish. Scarha le Bjarna de Cuig Fuinte. Kick him off. Tittum. Ke Voige. Cill Dara. Leroad Fosa Cill Dara, Luke Killian. The Gober Shias and Lena kick Das a Shach Sachuinga, Ach on a Cussantoria, Duna Stach, Oshin,
ó sin O'Sullivan. Irene le siúd dul siar agus há a líród a ríist inis a glúb Cillian an airóig leis a líród a chur trasta bell a chúl há sé an móthaigh Cill Dara an líród ní dhéanaig agus an líród inis ag Uíbh Fhailí. Ach deire hir an count methe hair an lína deireg agus is kick cúig bhéidir stathe a bheith ann bhathe le Cill Dara ach cúla tastáiló inis an áiríre ag an tréimhstud an cléthe agus an dagig Adam Fanning siarchan é thógant nu an bhaine sé siúd a stig sa chearnóg. Is cosúil gur can cio a há sé sa fear an countsa. Agus well má sé ábalta a scóráil a se chomáge dul agus is cosúil gúil sé chuntúirt faoin spruc an count an búlta fada ach búlta dheis bhfuil si fóríl nó bhfuil seans eile aige. Is cosúil gur chuig an count an fóríl agus seans is ríist ag Cill Dara ar Uíbh Fhailí gom leisceil ann sí a thosnú dómh féin. Uíbh Fhailí inis a gobar tríd na lábha kick mór mailteach seanna aisinta síos na Páirce buata ag Ryan Burke gus McKevish díra denégant aimsú cé aimseo sé Cill Dara á luasca isteach sa bhosca ach a fear breise hir Uíbh Fhailí ach ballathe go húntaach an Mark buata go sin O'Sullivan agus an kick curtha isteach an cúla líontáin ag siúd well ha Cill Dara tach ar neis isteach san nimir inis dó scóráilta go sin O'Sullivan agus níl an cléthe hart fós. Na fórna inis scartha le gá fointe níl mar an am fága ar an clog Uíbh Fhailí leis an kick amach cé a bhóid an cléthe seo agus cé a bheith ag gléthe canis Laighean beidh gisa go inis go garid Duncan tógann to kick amach fada cé a bhaile óige ach ó bháin Litton le há can ceoin is i bhain seilbhe ceoin chrothig an count deirnach ach ceo ríist am an seilbhe kick slasa inis seilbh na líróide mar a dúirt is tuaisce fíorthachtach agus há anna dí a tacht chun Páirce dá Uíbh Fhailí há Dara McDade a tacht chun Páirce agus a fágant ina áit siúd há well ní féile a dhéiscin go dtíorach cé há ann ach beidh iscim go gard is cosúil gur ceantas na cosantóirí há ann is Ciarán Conroy nó Diarmuid Finneran a fágant na Páirce. Tom Hyland a fágant na Páirce agus an íochtán curtha ar fóríl Cill Dara drocha íocht a ríist curtha ar fóríl agus an seilbh tógtha uatha agus seans a ríist a Uíbh Fhailí scórdá go tain ach nóthú nó chláirú ach obair fós le denmh ag an dá oireann cháfhainte á scarúint agus cléthe den giad scoch bring it ag gléthe Leathcheannais Laighean Peile Mionúr Electric Ireland. Arian meascas os leis na hanmachla ar fad ar na comórta siad a friúil idir an Airgrid agus Bord Gas agus Electric Ireland so go leis céil ach sin ach sé Electric Ireland á going it Neomh agus an kick amach le Duncan. An áirde leis na Fairlár Páirc ach brisin an count á tríd an lína leachúil á sé ag Fairlár Páirc furlong inis á heola isteach Gainig mar sprucige, puinte das fuitin níos tuaisceige hempel den uad ó hin. An airóig leis rodéigit mar sinna dhéanamh ríist. Tá sé methe mór haimpla ar chéile Cormac ach níl mar an rá os Cormac agus na cosantóirí a dúna isteach air agus anna bhrú denta i cosantóirí Cill Dara agus iad son inis am an seilbhe ach buile mór chuir isteach ag Harry O'Neill ar siúd. Cill Dara agus Uíbh Fhailí go má agus iad a Bear Grimer struggle a chéile ach an kick séir as céimna buata ag Uíbh Fhailí ach fear meach an talún agus Corlaoise tastálaigh agus iad a díra stop a chur le trón na himmarthe mar ha Keith O'Neill sínte agus há muir Laoise tacht tail há Bert tacht tail chun Corlaoise chur air agus an réitóir tacht tail chun fiachant bhfuil sé dá riire nó bhfuil sé chur am mú ach má há fear sínte
Caffar Goni Shakal with Shakar Galore. Leathcheannais Ionad. Agus Van Éil a Hashe. Shakal ach Hashe. All right, chun Shas Sosa Richt agus sé siúil mar haimpel agus ní cheart amach ein stróir an cléthe chríoch nú. Cill Dara leis an kick séir. Count Moore mailtach. The tacticí mehamach san finiog san trás an cléthe agus an líród fada agus ánig na fórna ach breanú denta Aaron Imróir an son Cathal Ryan agus kick séir de Uíbh Fhailí. Well, ha sé dúr chomadas na fórna da Uíbh Fhailí ach go hátha an líród Varú ach charta buí an Dara charta buí bronta Cillian Luke Cillian agus an siúd chuirtha an fór chá charta buí agus beag dímá le sin ach níor bhéin áras ach gur charta buí an son leis an ceann déirnach agus stoch go meid dímá ach beag lá eile aige gan doubt. Ceithre ag an Cill Dara agus Bjarne de Cúig Fuinte. De Gá Fuinte. Bjarne de Gá Fuinte. Ceithre ag an féidir lo Tráchtaireacht sa cléthe an féidir lo Rodégan Ionad. Hollyród níos Cathal Ryan. Ryan droch fatún Ryan an airóig leis an líród Tráchtaireacht dénig. Agus fear a stracha an Sunday agus kick séir Uíbh Fhailí. Mar dúirt mé farspar an gharid idir na fórna an a bheag an a haun johará ach kick séir des go fada le igen an feartha sláin agus fíochar an luas faoi igen an cosantóir díar stop chuir leis is táinte chun talún ach ní chailann sé sibh líróide. Uíbh Fhailí the Dír Rodégan to Gnohu. And our Gnohu Rodégant, well, Gnohu an bua, Mahan Cléthe Buataka, Shid Uíbh Fhailí, a Vega Gimmert sa Cléthe Canis, Anna Cléthe, Anna Hashbantas or Fadóthe, Imróisiad a Guinge, Cúnta na mí, a Cléthe Leathcheannais, or a Cléthe Canis Lion, Sin scóratha Guingen sa Dara, ná Cill Dara, Héanis ar dó seacht, Uíbh Fhailí, dó a nai, agus bua anna bha the fern Uíbh Fhailí. So, be mi de súl gomórnis leis an Cléthe Canis, be cúnta na mí a Guinge cúnta Uíbh Fhailí, agus just chun sibh a chur ar an ólas, ba in scór sa Cléthe Leathcheannais eile, ná an bhí dó a dé, lís héana seacht, agus Uíbh Fhailí an sa búcach an jobh in Cléthe Canis, I ddrithead nua, bígiling den Craobh, annach Cléthe ar fad, agus anna bhua da Uíbh Fhailí. Slán go fóil. Fyr de friúla atógad na kickanna. Seo chuing Keith O'Neill. Lena Ciad Iarach, or trio Iarach. Count Dakar and O'Neill. Count Anavra father Keith O'Neill. Sullivan a Dira counts on I'm shoe. Ach ní Irene leis. Fanning in ish. Casa earn Dasol. Score Anavra Fanning. Actually scored Leathcheannais Young. Crawfight to or kick. Pass kick is Stachan son. August Keith O'Neill a Dalmore Heimpel le Cushiacht yes. Agus Creacht and Gateskoch le Keith O'Neill. Carafight to Egan. Le Duna Stachar Chul. Pass Hearn Count Goody Furlong. Furlong a Casa Erhave Clay. Furlong a Woolason Erhave Clay. Agus scored in Gateskoch o Furlong. So counts on Balahage. A Mehmor Heimpel Erhale Cormac and ish. A Duna Stachar Chul. And Dummy Denta again. Pung Chefine Spoke. And I rode look cool I'm shoe. Denica dying. Honestly to me hostile o Cada Flushing. And ish piece of Cushiacht yes o Keith O'Neill a Duna Stachar Cool a third point spoke August Creacht then Gateskoch o Keith Cool derna Chnish Farrell kick Ord Droichead Firstach Eg Cill Dara Shanson is go fall a Cool a score all well more Cool than Gates Egan mar spruck again Egan and ish a Trowa and Iroig les Dalmore Heimpel Ver to true crocodile and Vaisha Cool then Shane Rudd Clista Dara and Kinna Clista Bjarne Ostelta os Core Mark Dalton in ish a Casa Lachush and Iroig low score Chlárú Denig a dying kick Glota and son
agus hart go fadal Fitzsimons. Fitzsimons an dí a lurg achiad scored in Leathcheannais agus an féits an denta Cill Dara agus the tacht ustaach sa chlé dígur níag agus scored hart go fadal Fitzsimons. Fitzsimons an dí a lurg achiad scored in Leathcheannais agus an féits an denta Cill Dara agus the tacht ustaach sa chlé dígur níag agus scored stíigh Gainig Tá Gainig in isise dúna stachar an chúl Cad a Harlóig an Airóig leis a bhúta se chahabh leis an Countson Dennig Gadaing agus scór an bhrá mar sprucaige gramathe go deas stig Páirc Robbins in isise a bhula Páirc a bhula crying Páirc le nachiad scór agus Uíbh Fhailí sa bosca ach a fear breise here go Fhailí ach ballathe go húntaach an Mark Butch go Sheen O'Sullivan agus an kick chuir isteach an cúla líontáin ige siúd well